Mbia mana sengencho nyasato ikiri tukolia bono amondigereti ase TV kakina akire mngambia mana sengencho abana baitu mulesi kumuchandito mwana uitoronita nigo tolene kerereke ni nasengencho mwana ronite kiagero osiri otigira abana lakini moro kirio bwanjani boli bweli tanga ni mwarenge na ronite kerale moyo ekero tuarenge ne liri yanda ngaronite okwereire ale ase totaike abana baito mwabo iriri bagasengencho gotuikera gotosugurikera asengencho yo mwana uitoronita kurara bono nainde nkoira neri ngambia mone asengencho mogendete kubeka magoka ine mefuka asengencho yo gotosira bune family yo gosira abana baronita ikiagara batigare irare ekero ronita arenge gokunya abana baige batigarite getigoro mama mwabaga getigoro tare kunyara goikaga abwanyare ko bagakorurigyo mubiri nainde no tware ko je twenspi abakenya batore Kenya aga igangantu nyare ko rambari nto kunyara goika mainasino wana sengi mwabo goiriri yanda nandi mwarorekanire muri ready go usira mongina kalen no mwaka tanasi nyasaye tigabarinde kero moiruete go sira ifamilia yeiga erinde nyare ko bekurinda abana be batigara abana basinini abana beri yanda linene abana baganeti kuragera baganeti gosoku na baganeti gosoma bono byansi bina bikorwe kero tagacho umwana gese mitora mukonya twaigure ri yanda linene na inde twarire gochasi muri abana baito moto sira simo kunyara serikali yeite iswana ni orresire familia yeiga abana baiga tibachi kunyara ko bagutara ko bachichogore kiagara tuise kubaira aseroni charenga ndage tubatigororo abana bachinde chirabari abana baiga nigo barachake kuminyoka agana ari bagochogora chibiba ibyo etarorekane bakasa abana kusasi nyasaye bona sengencho mwerure mwarorire na inuri yanderiga mwabekira magoka ine mefuko yogo tosire si abana aba diganya saba rende nanda se biko runyasanya ariko bakubamentera na abana baigana batatu arakende na kende kero turabasoke biya baragere biya bairunya gitari engi yamba iru ase bakunyara ko batari ko sugurikeru babeku obose obugwe nyo biya abana be barakine biya baeguti semiti seine roni tatarakwa wana sengencho mwabe irangene nti twatebire mbiya mono nyasaye tigabarende serikali yaitu ya Kenya Matiang'i osoro mochumbo ito simbarati ekero moigwete kerereke iganya saba konya basukia ba moyo bugwanja mominyoke mono moreti ntaka ne kiagara bibilia yagoteba tinakana ne chia nyasaye nondi bwansi orakune tintakana ni gakunendorero ya nyasaye wona twababekeira abana baigasa magoka ino na inu una barayi baito ba Kenya kera abana baito basurikerete go toretero umubirira gusira abana aba na inu gakitimo orara moto sire si abana aba basome biya na baragire biya bagweni gubiya erinde bakine nguru na mogoko ebara ne kale ko rwari manywanda goyeta asaba ganyi baroni tabaraete baite manywanda sukunyuma gocha bakabaike sobo mbabwa tinchera bageni baroni tamba kunyara gocha nona baiga bakunyara gocha kurigere yo mugano yo goronita nigo bagusinyugocha nigo bakwagure kere mure yaturi morore nga mwato kororeire none pare yugera basinini abageni baroni tabaete na mambi abantu abageni bandi baite na basani bandi na intu tosokere toike para rugo ekina kikerekerero yeito tokolera serikali yeito tokolera no murayo osoro ranyoke bwango soro karibu ochese familia ya Tanasi ora sa Tanasi agoikera para na ndachi kurututo mwana mbiya mana singiri ba mbiya mono aba minto mwense aba monyigwete kurusauti kuruchi sejeito chensengima na were niringa mbiya mono oyogo kwana nkaleni keruwa mosota ninje mama mwabele onida kero yo monka gerete mondi gerete na inde mondoche naira niringa mbiya mono asengencho mochango ino oyo mogenda to kosiya moka so mufuko na gokonya abana oyo gocha gokonya abana ba Leonida ka kimbiya mono na komenta nayo
asemole station chito chionsi chagusine ensengima balimo gendete kosoya mafuko na koruke ketoro kino gosamaliga ino gochase abana ba Leonida na ire ne ringambi yamono naende kabere andake muchimo basokonya report chinde ake chirabe chubolimo kuhusu abana ba Leonida kakirende nkolengi mwaligereire video mwanyolira machibu naende bona iga muna togokwana iga moroche nga oyo gere na kwanire ga no ara se ground no ale sobo Leonida na bako batebinge kene abana ba Leonida no balenka sobo na inde omuchando na kereke munga inkike gendere tasenka yabo mogwati amangana yo bolimo gaki linde abana baiga barasuchi kuchandika sichinga chigo chigocha sababu abana abaiga toganeti enga kiego chigocha na baro bacho kobe serikali ya mambi echego tokonya biamono moseseniwe ase mwarusi na ndichirane biamono wasijua tutamalizia wapi na hawa familia ya hiyo Leonida. Sijui hawa watoto watasoma shule au wataenda kufanya contract wapi. Hii inakaa ni kilio kubwa. Tunaomba serikali tusaidie. Gaki serikali ya Kenya yote tusaidie kwa hii familia ya huyu msichana wetu gaki tunaomba Matiang'i wote hata mahali popote mko msikie. Mtusaidie msichana, familia ya msichana, watoto wamebaki mbali kabisa. Na hawa watoto wetu wako wenye mko sauti. Mtusaidie watoto ya Leonida. Dada yeye alikuwa msichana ya nguvu, alikuwa msichana ya kwenda kutafutia familia yake, lakini bahati mbaya akakufa. Hii ni kilio kubwa kabisa, tumelia mpaka tumechoka na sina nguvu ya kuongea na sina nguvu hata ya kusimama. Yaani serikali nisaidie ili watoto wasome vile mama yake alikuwa angewasomesa. Niwasaidie wafae wakule wasome na hao kesho wakuje kujenga Kenya. Wakuje kusaidia Kenya yetu. Kwa hivyo naomba tu serikali msiniwache jameni, msiwache familia ya Leonida, mmewaona ndio hawa. Na wao watoto hawasome hata uniform hawana, hata viatu hawana. Wanaenda tu wakienda wakirudishwa wakikaa nje ndio hawa. Hasa kama huyu hapo na miaka 4 na hakuna ile mmeona anakanyaga chini ni hivyo tu. Ndio akajitoa tu kama mwanaume. Wacha tu hata mimi niende nisaidie watoto wangu tu, Mungu alinipea. Na mimi niko na nguvu na niko na akili timamu. Nasikia wasichana wanaenda na wanarudi. Mama usisumbuke, mimi tutasaidiana na wewe ili hata mimi nyumba yangu ikuje kuwa sawa kama wengine. Watoto wangu wakuje kusaidia Kenya. Wakuje kuwa kama wengine. Naomba tu serikali mnisaidie kabisa. Msaidie watoto, hata msinisaidie, hata sitaki pesa ya watoto. Watoto wapewe pesa yao, nisinisaidie lakini nisaidie familia ya Leonida. Asa Marieta bakondange Vivian Ogendo, njene sister ya Leonida. Itangani ko baira neri ngambi yamono ase support mogenda tu support abana ba Leonida. Kogwa mono Leonida ne sucha ya renge yachiete kwerigeria. Bana nko batebiga. Abana ba minto bali muri chinse chichesko kawa very careful asengencho kama achira abuni go mugo chikwerigeria. Timuri kwenda asengencho to guntu na mwasiriria magimaino kuno mwana minta atiekire korara. Nko basabaiga. Kama asense yisiko mutakire kumanyange ngubo ya ino neke sero kelikwa saine tikuruga iga Kenya ukagenda na kile kia sense yu. Omwana minto nabaigeta asaria tarenge na kuganikobe igarengo kuganiko okonyora akonyera abana bae nabo igo buna inu more gabu mutakire monyore okonyora okuya erinde mwekonye nche bono nkubasaba abana ba minto boni getore ne asichinga kichobokendu na itu nigo to chanete mono ase gusira kwa Leonida minto bono nkubaboriga inu na abana ba minto titugitagitirande toigumambinde ngondo osiririo obogima bwae buno mwana mitatiekire korara nkubabori munyare ko bamukorende bisero bino mono ekera muri ase chinse chicheisiko bantabuti bali bairi baino tibali basani munyare ko bamukorenda mono erinde bibarende na inwe nche timbwati mangenda akwane ase ngenjo enkoro yane nigo yoregete Leonida no iyarenge buna omogisangio wandi gabuna ararire iga timbwati kende nda akwane bia mona soko soi kuina mako mogendete ko sogi tienya sagendere ko bamentera ande ankyo abana ba Leonida barekane nga babeira abana banene tugwati ande turakwane niko turi no moichano mongi bia mona wala wote mnao nitazama
Mchana wa leo nawashukuru nyote kwa mchango wenu mkubwa. Kwa majina ni Abel Nyantia Masese, nduguye Leonida mdogo. Mimi ndio mzaliwa wa mwisho wa Leonida. Ningependa kuwashukuru kwa mchango wenu mnaoendelea kufanya kwa sababu ya kuinua familia ya mwenda zake dadangu Leonida. Aliwacha watoto wachanga ambao wadogo wana miaka 4 sasa hivi. So ningeweza kuwahimiza kwamba mchango wenu utakuwa wa maana kwa kuwainua watoto wa dada yangu, kwa sababu dada yangu alikuwa na mahitaji makubwa ili watoto wake wakuwe viongozi wa kesho ama taa ya kesho katika familia yake. Lakini kwa bahati mbaya ya kwenda kutafutia watoto akaweza kuiaga dunia. Ningewaomba kwa moyo mkunjufu wale wote mnaonitazama wakati kama huku duniani pembe 4 za nchi, muweze kuinua roho yenu ya huruma na kwa upole wenu, kwa moyo mkunjufu muweze kusaidia watoto wa dadangu ili nao wawe watu wa kesho. Ile vita ambavyo dadangu aliweza kuwapigania visiende bure, vionekane ili nao wawe watu wa kesho. Dadangu nilikuwa na mwenzi sana, alikuwa mkarimu na mwenye kunihimiza. Tulivyosikia ati ameiaga dunia, tulishikwa na mshtuko mkubwa sana, lakini wacha Mungu mwenyewe ailaze roho yake mahali pema peponi, kwa sababu alikuwepo yale yote yalivyokuwa yakitendeka. Sio hakuwa anaona, alitazama, na kwa bahati mbaya akaiaga dunia. Nawashukuru nyote na mzidi kutuombea katika familia yetu, hasa kwa wakati huu, kwa watoto wachanga waliobakia, ili Mungu aweze kuwainua, aweze kuondolea magonjwa, ili nao waweze kuwa watu wa kesho.